So good to be in the house of the Lord and the fellowship of the believers this morning. Whatalo whatuai, le tato mātua, ia me se whoi o ta māmati nā, usum tu whawhine, mawhai ona tato mafuta i le leitai au. Ia le ngata whoi lea so se tasi lava o mawhai ona maua le avanoa, e whaalongolongo mai ai le upu o le atua, ia a o whetalai mai le atua mo i tātou, i le leitai au, e ala i lana fionga pa ia. O le au teitai nei tātou le tatalo, ia ona tātou o whātasi le mau i le upo le tua. Vi ia oe ta mā, tai ono lo anga le lei, mātou toi mā futa ona o oe, ina ia whāfo i le vi ina, i lo suafa, e sili suafa uma lava. Tau tau e lau whaiva uma, ngana uma, tangata uma, o atu nuu, o so se lanu, o so se ngana, le vi ina o lo mātou atua, a o mafuta lau whanau, le au paia, le au whātua i le neitai ao, i so se fale o lo whapeona mafuta ai, e o tali tonu i ate oe, o le tali tonunga lo mātou atua i le neitai ao, o lo mātou si itia, whaatasi le vi ina o lau fio. Ta mau o mātou mafuta foi maua o mai le taimi o le awhionga, ba ia le atua, ta tala o mātou whaalongo, tala o mātou loto, i le ia mātou la ngona, la upu, sili ai, na ia avea mawhatu e pau i le lei o mātou loto, ma ia fua tele mai, ina ia au ngā mō oe ma lofina ngalo, au mātou whaatalitali, i le toia fio mai o lo mātou ali, ma lo mātou whaola, Yesu Efeso. E ala tuaina mātou tatalu i le neitai au, and all of God's saints say, Amen. Amen. And amen. Vi ia le tua. O loo whapeona tātou tala noa ina le mea sa lilo. Le mea sa lilo lea o loo whapea ona whamatala ina e tātou i le tusia le Efeso. O le mea sa lilo o le ekalesia. O le mea sa lilo fo'i po o le mea lilo. O lo tala noa ina ma whaonga ina e le whenenga fōu ma tustusinga le awa apostolo. E whaatatau i mea o lo o whaapea ona i le whina ngalo o le atua. Na lilo i le profeta mau ngā tupulanga, mau ngā tamā o le whenenga tuai. Matai suma tolu whai pasuma tasi o lo o whaapea ona whaonga ina le mea lilo e whaatatau i le mālo o le langi. Whamai Yesu. Wa fo ina atu ia te o tau ina ia o tau i loa mea lilo ale malo le langi. Mea lilo lo whaanga ina e paulo le mo koronito ta koe lua whai koe fitu malvalu e whaamatala ina ai Yesu Efeso. Whamai o ia o le upu lilo sa nā tia o le alii e ona le manuia. Le upu lilo sa whaanga ina fo i e paulo i le matau koe sfuluma le lima e whaamatala ina ai le li iua o tātou tino o ngā vale i tino le manuia, mo koronito ta koe suma lima, whai koe lima suma tasi, whamai paulo o te ta watu ia te o tole mea lilo, e le mo moe i tātou uma. Le mea lilo foi o lo whaamtala i nai le o mai ma le whaolatanga i tangata o nu ese. Kolose mo mua whai koe lusuma leono, lusuma fitu, whamai o le upu lilo lea, o le lei o le nei upu lilo o i nu ese. Ai o lo whaunga ina nei e paulo i lana tusi a Efeso, le mea sa lilo o le ekalesia. Efeso mo mua whai pue iwa, whamai upua a paulo e whaatatau le whina ngalo pa ia o le atua i le mea lilo lea whanmai. Ina ua whaailoa mai a te i tātou le mea lilo sai lona whina ngalo. E tusa malana lava pule tu noa, na ia tuu wai i lona lava whina ngalo. So o le te lei o le whaamatala ina o mea sa lilo i to tono le whionga pa ia le atua. Peiona tātou, peiona o whaate i natu i whaitau ma e o lave whetalai ngā Yesu. Ai o le ao awina le tusia le Efeso, e whatatau lava i le ekalesia. Lea lo avea i Yesu Efeso o ia o le ulu o le ekalesia. Whai pue luasuma tolo nta upu mua whai mai, ua tuuwina o ia e whai maulu o mea umalava mo le ekalesia o lona tino lea. Christ is the head of the church, and we're talking about the mystery. And in the book of Ephesians is specifically addressed
to the church. And Christ is the head of the church. In Ephesians 1, verse 22, 23, it reads that God gave him to be head over all things to the church. And the church is his body. O le alofa fo'i o ke riso o lo whamatalaina e le upo le atua whapea i le tustala a ngaluenga luasfulu luasumalvalu. Whamai o le e kale sia le atua ua whaatawina e ia o ua whaatawina e ia mona I lona lava toto. Le alofa le nao Yesu ke riso mo lana e kalesia. That Christ loved his church. That the Dr. Luke wrote in the book of Acts chapter 20 verse 28. And he says that the church of God which he purchased with his own blood. That's how much Christ loves the church. And he cares for the church. And we know that he advocates for the believers that are part of the church. So wala o mai tātou I le whaitawina o le mataupu e tolu. Vai aso na te anei na tātou mata I le amatanga o le mataupu lea. Pei o le toe au mai e paulo o le mataupu mua ma le mataupu e lua. I le toe wha mautu wina o ona manatu e wha atatau I le e kalesia. So we began chapter 3 last week, but we know that chapter 3 is a summary. So Paul goes back through chapter 1 and chapter 2, and he brings these verses from verse 1 to 13 to emphasize the importance of the theology of the church, God's purpose for the church, God's will for the church. And so he highlights it in these verses between verse 1 and verse 13. Part 1 we looked at verse 2 to 4 and we saw the prisoner of the mystery. Vaega mua le vaso na te anei na tātou mata I le na noa tia ona o le mea sa lilo. Tātou I loa le mea sa lilo o le ave esea o le pāwai loto. O le tuu whaatasia o e sa to o lua ina I avea matangata fou e tasi I totonu o le ekalesia o ailea. O le iuteia ma le eleni. Ua le ai se iuteia, le ai se eleni. Whamai le kalatia na alona ta upu e tolu. Whaipua luasu malvalu, ele o iai se iuteia po o se eleni. Ele o iai se polonga po o se saoloto. Ele o iai se tane po o se fafine. A wā ua tasi lava o tau uma. Ia ke riso. Le ata le na ole e kalesia. Ai whamai o le tu whatasia lea na mafu ai o na whaafale puipuina Paulo. Lea lana tātou vaavai ai I le vaiaso na tua na inei. I le o langa tu inato le tangata lea. Ona o le mea sa lilo. Sa whapea ona noa tia o ia. Ona o le mea sa lilo. Whaipue lima, male whaipue ono sa tātou vaavai I le fuafuaina o le mea sa lilo. O le fuafuaina lea whamai whaipue ono le vaiaso na te ane, ia aveanu e se masuli whaatasi, matino e tasi, ma ia tofu sia whaatasi, I lana sa fola mai. Le fuafuanga pa ia a le atua na mafu ai o na tu whaatasia I tātou, wa ta ua o tangata nu e se, ma wa vei tātou masuli, wa vei tātou matino e tasi, wa tofu sia fo I tātou, I mea malava na fola ina I le atua, e le ngata ia Israelu, ai mo tangata whaatua umalava. So in chapter 3 verse 2 to 6 last week, we looked at 2 points. The first point was the prisoner of the mystery. We now know that the mystery in the book of Ephesians is referring to the church. We now know that the church is the body of Christ and Christ himself is the head. We looked at verse 2 to 4 and we understand that the prisoner of the mystery was Paul himself. Why? Because he was accused of bringing Gentiles into the holy place. But we now know that because of Christ, the wall of separation has been removed. That the two have now become one. The Jew and the Gentile. And we looked at the book of Galatians chapter 3, verse 28. And it reads this: there is neither Jew nor Greek, neither slave nor free, neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. So we're looking at the prisoner of the mystery, and that's Paul.
He was the example of bringing the gospel to the Gentiles. The second part we looked at was verse 5 and 6, and we looked at the plan of the mystery. Again, he's reinforcing those messages, and we looked at verse 6, and it read that the Gentiles should be fellow heirs of the same body, and partakers of his promises. So praise the Lord. So today we look at part 2. Tato te mawai leisi vaenga o le tato mata upu au whaawa wina e paulo manatu. I manatu e tolu whaapeo le neitai au. E le ngata o ia o le wanoa noa tia, ona o le mea sa lilo. E le ngata o le fuafua ina o le mea sa lilo. Ala tai au le nei, o le tato va aia i le ave fe au o le mea sa lilo, lua o le mafua anga pa ia o le mea sa lilo, tolu o le ava noa ua maua i le mea sa lilo. Amen? Amen. So this morning we are going to look at the next 3 parts of this section of scripture. Last week we looked at the prison of the mystery. We looked at the plan of the mystery. Today we're going to look at the preacher of the mystery. We're going to look at the purpose of the mystery. And finally we're going to look at the privileges of the mystery. Understanding that the mystery that we're referring to here is the body of Christ. Amen? Is the church and the body of believers. So lea o le a tatou whaawawina le tatou matau koe tolu i le tai au le nei. Tatou whai tau mai whaamamole i le whai koe fitu. Ai whaangata mai whai koe iwa. E amatai nai le tatou matau koe le ni tai au. Mawala tusi Samoa. Ua whai ei au. Ia. Ua whai ei au haona. Tusi sama le mea fua e fua i na vai e le alofa tunua o le atua. Ona fua ina vai a tiau i le na luenga tele alona mana. Wau mai a tiau le au bito e titi lava le au patia uma le lei lava alofa tunua. Ina iau fola atu inu ese le oloa faulaki o keriso e le masu esu e ina lava. E whaamana malama ina atu foi i tangata uma le winga o le mafuta whaatasi. I le mea lilo sana atia, talu mai ki tupulanga na mua e le atua. O le na whai mea umalava e Yesu Keriso. Nei ei loa nei, whangata me whaipoiva. Verses 7 to 9, of which I became a minister according to the gift of the grace of God given to me by the effective working of his power. To me, who am less than the least of all the saints, this grace was given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the ages has been hidden in God, who created all things through Jesus Christ. O le manatu mua, o le ave feau, o le mea sa lilo. O le ave feau, o le mea sa lilo. The first part of our sermon this morning is found in verses 7 to 9, and it's the preacher of the mystery. O le ave feau, o ne whai mai whai pue fitu, ua whai iai iau, ma au auna. I le whapirata nialo o iai le upu whaapalani pe a wha Samoa ina, o le whailaunga po le fola. Ai whai mai paulo le whai pue fitu, ua whai ai au ma au auna. O le winga le upu lea au auna i lona upu e leni. O le upu e leni e sawai le upu lea o le tangata au auna, po le au aunanga. A ta ua o le tangata e au auna i le finangalo o lona matai. O le ata le na o lo tama whai paulo ina ia au mai i le upu lea o au, ua whai iau, ma au auna. Mo ko nitum ta koe whawhai mua wha mai ia whaapea o na manatu o tangata ia te i mātou o au auna a keriso, o au auna foi e tausi i upu lilo a le atua. O le whaamtala ino le upu au auna i le korenito, wha mai o le au walo vaa i lalo o vaa te tele, i lea vai tau a. So a ta ua le au walo vaa, o la tau lava o au auna pito sili o na maulalo. E le o lungo le vaa, a o lalo a.
O I lātou ia e vea mapango tā po polonga I vaitaini ia, e alo ina vaa te tele. O le whamtala ina lale nā o le ata le tau mawhai paulo e au mai. Le whapea I o ia le mtau koe wha. Ia whapea o na manatu o tangata ia te I mātou o au auna a keriso. Le le whamei e le whaipoe fitu. Ua whai iai iau ma au auna. So a tatou tilo mua mua I le ave whe au o le mea sa lilo. O le tangata na nau ina ia I loa tangata. O ia o le au auna. O ia o le tangata e pito sili o na tau leanga ina I vaenga o le tangata hola au auna pe ola polonga mo lona matai. Ai whamei o ia o le ave whe au. Whamei o ia o le fola. Le whamei e le whaipoe fitu ne whamei wana fua ina mai a te au. I le whaipuna e... Ono, Ia tofisia whaatasi I lana sa fola mai ona kariso wa whaia ia uma au auna. Ai whamei whaipoe valu ina ia o fola atu I nu ese. So o le ngalu wenga leono o whaia e paulo. O ia o le au auna e fola le tala le lei. E le ngata foila o ia o le au auna. Ai whamei e tusa ma le mea foa I fua ina mai e le alofa tu noa o le atua. E le o paulo na tō fia o ia lava e whaima au auna. Aina ia sila fia o ia na tō fia e le atua e whai ma au auna. E whaima fola o le tala le lei. Le whapea ia na upu le Roma se fulu. Whamei le Roma se fulu whai upa spulu mal whasu malima. O le nei, pe whape fea o na lato vala a watu I le ua lato le whaatua iai. Pe whape fea foi o na lato whaatua I le ua lato le whaalongo atu iai. Pe whape fea foi o na lato whaalongo atu pe a le ai se tā lai atu. Pe whape fea o na lato tā lai atu pe a whai ua le awina atu I lato. O le whātau ina o Paulo o lana tofinga o ia o le au auna e fola. Lea na tusi ai e ia na upu ia Roma. Whamai o ia o le tangata awina. O ia o le tangata awina ina ia tāla I atu. Le mafuanga o le tāla I atu ina ia whaalongo tangata Israelu I le tala I le whaolatanga. Aisea ina ia lato wha tua ai. Pe o le ata mua o le ave whe au o le mea sa lilo, o le loto ato o le tangata lea, ina ia au auna, ina ia tā lai ma fola le tala le lei. The first part of the preacher of the mystery is that we see that he is an absolute servant. He uses the words in verse 7 and he says, of which I became a minister. A lot of us tend to forget the meaning of the word minister, but it comes from a Greek word meaning diakonos. And diakonos is a servant of a master. So a minister is, in Paul's writing, is saying that he is a servant of the master. Praise the Lord. So when he uses that phrase, of which I became a minister, he's re-emphasizing the message that I have been called as a preacher to serve. And in Romans chapter 10, verse 14-15, he says these words, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? So Paul here in the book of Romans is writing of the importance of his role as a preacher. But he's saying, but how can they hear if they don't, how can they believe if they don't hear? How can they hear if there is no preaching? But how can they preach if no one is sent? The value of this preacher of the mystery. Amen? And I like how he goes into the next part of the verse. In verse 7 this morning, he says, of which I became a minister according to the gift of grace of God given to me. Paul did not call himself. Paul acknowledges that his calling was a call from God.
And he actually doesn't stop there. He says that I'm called according to the gift of the grace of God. That his calling was a gift of God's grace. That's this preacher of the mystery. Whamai ele ngata o lana vala awina le whamai ele whaipoe fitu. Ile nita eau, le tangata le olo avea ma ave whi au. Whamai oia o le au auna e tala ina ma fola fola. E whamai whaipoe fitu e tusa ma le mea fua I fua ina mai I le alofa tu noa o le atua. Sila fia e paulo o lana vala awina e le oia. Ae ofo ilona vala awina o le mea alofa, o le alofa tu noa ua foa I fua ina mai. Amen? A tato mata le tusia ngaluenga, I le whaamatala ina e paulo o lona vala awina, o lo iai upu whaapea Yesu, na whaamatala ina e paulo I le taitai o Roma I ngoia ake ripa. Whamaia paulo au whaamatala ina atu e ia, le vaai o ia ia Yesu I le ala, o sao, whaapea ino na whaamatala ina, whamai, o au whamai, o na whai atu lea, leli ia, o ai e oe, upu ia Paulo, o na whetalai mai lea o ia, o au o Yesu, ua e sawa I ai. Ai tūla ia I lunga I au vai, a wā o le mea lea, ua o faaali ai, iau, yate, oe. O le whaamautuina e Paulo, o ia o le tangata na vala awina e Yesu. Wa isi upo Yesu, whamai, ia tō fia oe, e whaima au auna, ma moli mau, I mea na e vaaia. Lalo I whai pasuma fitu, ma oula vea ia te oe aile nuu nei, a tō manu ese, o te awina atu nei oe. O le tangata na vala awina e tusa ma le mea fua I fua ina mai, o le alofa tu noa o le atua. Ta tato va aile o langa o le ave whi au, whamai o ia o le au auna, whamai o ia o lalo a, le au walo vaa, le au polonga, ai le ngata I le awa ina I loa ina, o ia o le tangata ua vala awina e Yesu Keriso. When we look at Paul's life, that not only is he a servant, not only is he a diakonos, but he also says that I am a minister. He was made a minister, made a servant of God. He talks about it in Acts 26, verse 14 to 18, when Jesus calls him, and Jesus says, I have appeared to you. In those verses it says, to make you a minister. Paul is absolutely reaffirming that his calling was from God. And 3, he says that Jesus says to him, I now send you. And he acknowledges that all in that verse 7 all in that verse 7 he says, according to the gift of the grace of God. That's this preacher of the mystery. As we go down in the whaipu lavanai fitu, whamai ele ngata o ia o le au auna, o ia o le tangata ua vala awina e tusa ma le whina ngalo o le atua, I le alofa tu noa o le atua, a whamai wana fua ina mai a te au I le ngaluenga tele alona mana. Ele ngata o ia o le au auna, ele ngata o ia o le tangata ua vala awina e le atua, ai whamai I le ngaluenga tele alona mana. E te iloa, o ia o le tangata ua vala awina, o le tangata whaatua ua vala awina o e tusa ma le mana ua whaamamana inai, o e le atua. Praise the Lord. O lo whaamanatu mai e Paulo I le tai au le nei. Efeso mo whai pe skulu ma le iwa whamai o lona mana waia te I tātou o e whaatua. Efeso e tolu whai pe lua skulu whamai e tusa ma le mana o lo o ngā lue I totonu ia te I tātou. O oe maha o le tangata whaatua, o lo o tātou ngā lue ona o le mana o le atua. A whai tātou te tauma whai e whaia le ngā luenga a le atua, a noa ma le mana o le atua, ai whai no tātou mālosi, e lea o ngā. E te longo fia a tātou tauma whai lo e whaatino le ngā luenga a le atua, a noa ma le atua, lono winga, e au noa I tātou ma le mana o le atua. A lo whamanatu mai le au auna le ale ave whi au, e le ngata o lona loto atoa o ia o le au auna. Lua whamai, ua owi loa o vala awina, ua vala awina aia ue le atua. Tolu, ma le mana, o lo ngā lue ma le mana a, le whamai le kolose a lona ta upu whai pue luas, ta upu mua mua,
Whai pui lua suma leiva, whamai ana upu ia kolose, o le mea lea o te ngalue ai, ma whina whinau e tusa malana lava ngaluenga, o lo ngalue lava I te tonu ia te au, malemana. So huso matua whawhine, le au whatua tua, ia e loa, au e ngalue ai I te tonu le vaenga ngaluenga le atua, ia e tau sisi ina ia e whaalangolango I le mana o le atua, e te ngalue ai. E awani whaalangolango I lo tatou lava malosi. The third part of this preacher of the mystery, that he was a servant, he was a diakonos, he was the lowest of the low. Number 2, he would say that I am called by God. 3, he then says that I am called according to the working of his power. As a believer, we should not be struggling in our walk. As a believer, we have the effective working power of God when we rely on him. Praise the Lord. That's our courage, that becomes our strength. It's his power working in us. When we try and do it on our own, when we try and do God's work on our own, we forfeit his power. Things may work for a little while, but without his power, it won't last, it won't sustain. And that's what Paul is giving us here. Praise God. Amen. He's giving us here the strength of God's power. Ilenga luenga tele, alona mana. In Colossians 1:29, Paul writes to that church there and he says, to this end I also labor, striving according to his working which works in me mightily. Brothers and sisters, let us continue to pray that we operate in God's strength and his power that works within us. And I like the way that Paul is telling us slowly, he's painting this picture that I'm the preacher, but as a preacher I'm a servant. 2, I know my calling. 3, I also know that I operate according to God's power. And the words that he says there in Colossians, he says, to his working which works in me mightily. Fa, o lo fa peona o mai le whaipoe valu, le anganga maulalo le au auna lea. Fa mai ua au mai a te au, le au pito I titi, lava I le aupa ia, uma le nei lava alofa tu noa. Le au auna le au Paulo. Le au auna le fa mai, o au nei o le au auna. O au nei o le au auna alo o matai, o au nei o le polonga. Ai fa mai fai poe valu, e le ngata ina ia whamamana ina au I le mana tele o le atua, a ia a ua au mai a te au le au pito I titi lava, I le aupa ia uma le nei lava alofa tu noa. Sata ua o ia o le tangata au pito I titi o le aupa ia uma. E te iloa a e loto maulalo o le whamamana ina na o lo soifua e le atua. E le mawhai ona whamamana ina I tātou e le atua, pea le au, pea au noa I tātou, ma le loto lea. Le loto wha au auna, ma le loto maulalo. O maua mai le ia porkalame a le atua. O mea malava a le atua, e ngalue I le tangata loto maulalo. Le ata na le au mai e paulo le tai au le nei. Le ata na o au mai le awewhi au. When we look at verse 8, he says there in verse 8 that, the power, the effective working of his power. And then he says in verse 8, to me who am less than the least of all the saints. If you see what the picture that Paul is trying to paint here, he's painting a picture of humility. That in order for us as believers to operate in our calling from God, we need God's effective working power. But in order for you to have God's effective working power, you need to have a humble heart. Because he says there, he says, to me, who am less than the least of all the saints. He's saying, here are all the saints, and then there is the least of the saints. He's saying, I'm less than that person. A picture of humility, a picture of humbleness. That's the preacher of this mystery. Amen? So le tai au nei, o lo au mai ai I le ata, o le awewhi au, o le mea sa lilo, po le awewhi au, o le eka le sia, le awewhi au, o le lena fola le tala le lei inu ese. Ai au mai le ata o le awewhi au, wha mai e loto maulalo. Wha mai o ia o le au auna,
whamai au noa ma le mana o le atua le na lue ai o ia. Amen? Whaiupu e valu nai whai meila na whaitawina, wa au mai a te au le au pito e titi lava i le aupa ia uma, le nei lava alofa tūnoa, ina ia o fola atu inu ese, le o loa faulai o ke riso e le ma sue ina. Le o loa faulai o ke riso e le ma sue ina. O le ale mata upu o le fola o le ave feau. O le ave feau whamai o ia o le au auna. Whamai o le ave feau e le ngata o ia o le au auna a wana i loa lana vala a wina. Wa whaamamana ina o ia i le ngaluenga tele a le mana o le atua. Whamai o le ave feau o ia e au pito i titi i le aupa ia uma. Al feau o le ave feau, whamai ina ia fola atu inu ese le oloa faulai o ke riso e le ma sue ina lava. Te iloa usonu tu whawhine, o loa ia te ita tole o loa faulai o ke riso e le ma sue ina. Le ale winga o lea whaupunga a. O leo loa faulai o lo tama whaile apostole au mai ina ia i loa e tātou tangata whaolaina. O lo whamatala ina e le tuspa ia whaapea. Roma e lua whaipu e wha, o le o loa whaulai, o lona whaapale pale manona ono sai. Roma e sumatasi whaipu e tolu sumatolu, o le tamao a inga, o le poto ma le sila whanga a le atua. Efeso e lua whaipu e wha, whamai o le faulai o lona alofa. Mua Timoteo ta koe ono whaipu e sumafitu, whamai na te fōa i tele mai mea uma. Kolose e lua whai pue whawha mai ole o loa uma i le mauti noa. Kolose e tolu whai pue suma le ono. Ina ia nofo le upu a ke riso i te tonu ia te i tātou ia tele lava. Le o loa whaulai o ke riso e le ma sue ina. O mea uma lava e whaata mau ai ngai le tangata whaatuatua. Whamai e a o lona whaapale ma lona ono sai. Whamai o lona poto ma lana sila whanga. O lona alofa. Whamai e fōa i tele mai a te i tātou mea uma. E o i le o loa uma o le mauti noa. Ma nei le upu whaasa moa le na a. Le o loa uma o le mauti noa. E whamai o lava i le upu a le atua. Ia nofo i tonu i a te i tātou. Ia tele lava. Le oloa faulai leo ke riso, e le ma sue ina. When we look at the subject of the matter of the preacher of the mystery, he's preaching to the church and to the believers that in Christ there are unsearchable riches. These aren't material riches. When we go through the gospel, Romans 2 tells us that he is rich in patience and goodness. Romans 11:33, it says that God is rich in wisdom and knowledge. When we go through Ephesians 2, chapter 4, he is rich in mercy. 1 Timothy 6:17, it says that he is rich in his blessings. We go through Colossians 2, verse 4, that he is rich in his assurance. And Colossians 3:16, it says that when God's word is in us and continues to be in us. Amen? That it's the richness of his word in our lives. So when we look at the preacher of the mystery, he's continually telling us that it's the richness, the unsearchable riches of Christ in our lives. Praise God. Beatato mata le fai puna e valu. Beatato mata ile au auna le soifuanga ato Paulo le fai mai o au nei o le au auna. Whamai ele ngata ele e tusa ma le mea fua e fua ina mai ile alofa tu noa le atua. Whamai ile nganu wenga tele alona mana. Whamai ua au mai a te au le au pito i titi o le au pa ia. Ai whamai whai pue valu o le ale na ta upu ina ia fola atu i nu ese. Le o loa faulai o ke riso. E le masu e sueina. Mea la ia a. O le whaapale, o le ono sai, o le poto, o le sila whanga, o le atua, le whaulai o lona alofa, o mea umaia, e lea masu e sueina pia maua e i tātou a. Le ali mingo le masu e sueina, le iso na ngata anga. O le te lele na o le o loa whaulai,
o ke riso I lo soifua ma lo soifua. Le tama whai le ave fe au, ina ia I loa ele e ka le sia. Amen. Praise the Lord. Ai whamei whai po iwa, tata woi whai po iwa whamei, e wha malama I nā tu foi I tangata le winga ole ma futa whaatasi I le mea lilo. Whai tamai whai puna, whamei, sana tia talu mai tupulanga na mua ele atua. O le na whaia mea umalava e Yesu Keriso. Pea tatou waava ai, le whai upu e fitu se I o le whai upu e valu, fōlinga mai o loo iai le vala awina o le ave fe au, mea umalava e whianga iai le tangata ma le atua. O lona vala awina, le vala au mai, o loa whaulai o ia Keriso, e le masu e sueina. Ai sau le whai upu e iwa, o I tātou te mawai, e le ngata I lo wā ma le atua, I lo vala awina, o oia le tangata whaatua, a le whai upu e iwa, e whaamala mai ata I tātou, le vāo I tātou, ma le tasi tangata. Whamai, e whaamala mai nā tu foi I tangata uma le winga, o I tangata uma tātou. Ona whapea lea, le winga o le mafuta whaatasi I le mea lilo. Le mafuta whaatasi lea, o le ola au auna. O le ola au auna, whamai o le mafuta whaatasi I le mea lilo sana tia. O le ale mea lilo le sana tia, le olo tatua auina. O le ekalesia. Praise the Lord. So e le ngata la o lo whai mai le ave fe au, o auna wala au wina e le atua, o lo whaamamana ina e le atua, o lo whaapea ona o tala ina le o loa whaulai o Keriso e le masu e sueina, e lua, ina ia whaamala ina foi, I tangata uma le winga o le mafuta whaatasi I le mea lilo sana tia. Le vā I tātou. Le mafuta lea, le olanga au auna lea, I le vā o tangata tai tasi. Le oloa o ine tātou le mua le yoane a. Ina ia alofa atu, le tasi. Le na o ine Yesu ona so. Ia o tau whealo whani. Whapei ona o alofa atu, ia te o tau. Leolo au mai e paulo ile e ka le sia. Ina ia, whamai e whaamala ina tu foi I tangata uma le winga o le mafuta whaatasi I le mea sa lilo. In verse 9, from verse 7 and 8, we see here that this preacher of the mystery, he was acknowledged himself as a servant, his humility, that this calling that God has on his life to preach the gospel, to preach the unsearchable riches of Christ. And then we get to verse 9, and in verse 9 he then says this, and to make all see what is the fellowship of the mystery. This fellowship here is oikonomia. So oikonomia means dispensation or stewardship. To manage that fellowship, right? Not koinonia. Remember, koinonia is intimate fellowship with our God that we've read in 1 John. But here, fellowship is the Greek word oikonomia, which is dispensation or stewardship. And that means how do you serve one another? And it says there, the fellowship of the mystery. What is the mystery? The church, the body of believers. So Paul here is acknowledging in 7 and 8 our relationship towards God, our calling, our empowerment, the riches of Christ, and then 9, the horizontal, right? What is the fellowship of the mystery? And that's how we need to operate as believers. We need to understand how is our relationship to God. 2, how is our relationship towards others. That's how we need to approach His Word. That we read His Word because we understand how we approach God. 2, we understand from His Word how do we approach others. The fellowship, the oikonomia, how do we serve the body of Christ? How do we serve in our communities? How do we serve the gospel? Praise God. So le tai ama ni, o le ave fe au o le mea salilo, o lo au mai e paulo le ata o le au auna. Au mai e paulo le ata I le loa le lei o le vala au o le atua I lo soifua ma lo wola. O le loa le lei le ngalue I na loifo o le mana o le atua. Au noma le mana
e muta pe ngata mea tātou te whaia. O le loto maulalo o le au-auna. O le tala ina o le oloa whaulai o ia Keriso e le masu e su e ina. Wheme mawai le tala le lei a Yesu Keriso. Amen? Ma muli, tātou wa aile le mafuta whaatasi o le e ka le sia. Mana tua o lea ngai le tātou whaitau i le wa ai i le ngalue o le tino Keriso mtau pe faaali ma le ono. Alo au mai i e Paulo seata. When we look at verses 7 to 9, the preacher of the mystery describes a servant who is called by God in God's power, who is a heart of humility, who's preaching the riches in Christ and also preaching the fellowship with others. Praise God, the preacher of the mystery. Le manatu lona lua e maua I le mafua anga o le mea salilo. Maua le fai pues fulma le maua fai pues fulu. Tato fai tau mai fai pues e fulu fa mulmuli. Na ia iloa ia. Na ia iloa me ia li siri mbale au fai mea o le rana. Ile kalesia o te koto este o le tua. Verse 10 says, to the intent or to the purpose that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. No manatu e lua, lea o tātou tilo I le awewhe au o le mea sālilo Al manatu e lua, o le mafuaanga o le mea sālilo. O le ale mafuaanga o le ekalesia. O le ale whina ngalo pa ia o le atua na mafua ai. O na tu whatasia pe fausia lea mea tau o le ekalesia. O le mafuanga au mai whai po se fulufa mai leona whai tauina. Ina ia I loa nei ea li I sili ma le au whai pule I mea o le langi. O li sili ma le au whai pule nai ta ua mai I le whai po se fulu. O au angelu. O au angelu o le langi. Le Roma e valu fai patolu suma valu o lo au mai ai angelu malii. Kolose mua fai pasuma le ono o lo iai alii malii sili e fa amatala ina ai angelu. Mo peterum ta patolu fai palua suma le lua o lo au mai angelu ma fai pule. So upu fa sa moia o lo fa nga ina e fa amatala ina ai va ina ese o angelu ale atua. Ma angelu I mea o I le langi. So a tatou va ai le Roma na e valu. Alona fai petolu sfulma le valu, fa mailo na fai tawina. A wawa o mautinoe le mawhai e le oti, po le ola, po o angelu, po o alii, po o e malolosi. Kolose mua alona fai pe sfulma le ono, fa matai le ina o angelu, a wana fai e ia o mea umalava, o mea o le langi, ma mea I le lalolangi, o mea o vaaia, ma mea ele o vaaia, o nofua alii, ma sili, ma fai pule, na fai e ia, mea uma lava. Mo mua peteru, a lona mta upu e tolu. Lona fai pue lua sfuma le lua, ua o tau fa mama, ta pue tolu fai pue lua sfuma lua, o ia o lo I le tuta matau o le atua, ina ua afio wae o ia I le langi, o toi lalo ia te ia o angelu ma fai pule a toa mai malolosi. So a tatou vava ai le whaonga ino upu ia o le au fai pule ma li sili I fai puse fulu o lo tala noa le apostolo I angelu, I au angelu. So ia manino le leilo whaalongo pe a tatou fai tawina le fai upu le na se fulu ina ia I loa nei. Le ale mafuanga ina ia I loa nei. E alii sili ma le au fai pule I mea oile langi. So when we look at verse 10, the purpose of the mystery, verse 10 says, to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. Principalities and the powers in the heavenly places is a description of angels. So when we go and do a teaching around angels, God has categories of angels. So we need to understand that the Bible references angels in this way. Principalities
and the powers in heavenly places. Romans 8, verse 38, it says that there are angels and principalities. Colossians 1, verse 16, it says there are dominions and principalities. 1 Peter 3, verse 22, it talks about angels and authorities. So when we look at those terms, it's referring to the angels. So this morning, verse 10 says, the purpose of the mystery is to the intent, another word, to the purpose, that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. The purpose and the purpose for the mystery, the purpose for the church, is to make known to the angels the wisdom and the glory of God. Amen? The purpose of the church is so that the angels or the principalities and the powers in the heavenly places might see the church, and then they realize and glorify God for his manifold wisdom. O le mafua anga o le mesa lilo, o naelo o whae mai le whai puse fulu, ina ia I loa. Ina ia I loa e ali isili ma le au whai pule I mea o le langi, po a ngelu o le langi, wha mai ia I loa e a ngelu I le e kalesia, au tangatanga I mai a ngelu I le kalesia, ona lato I loa lea o le poto ma le winga ese o le atua, ona lea, ona lato vi ai lea I le atua. Le mafua anga le na o le mea sa lilo, ina ia I loa e whai pule, ma li isili, ma a ngelu, pe a lato tangatanga I mai, I le maoa e ma le matautia, o fuafuanga pa ia le atua, I le fausia o le kalesia, ona lato vi ai lea, I le poto winga ese o le atua. Matautia, whamaina le salamo na mtaupu se lauman wha, whai pue luas hungan wha, whamai iowai, ua matua tele au ngaduenga, ua whaia, ua e whaia ia mea uma I le poto, ua tumu le lalolangi I au oloa. Psalms 104:24, recognizing the great wisdom of our God, and it reads, O Lord, how manifold are your works, in wisdom you have made them all. The earth is full of your possessions. Praise the Lord. The angels glorify and worship God because of the church. They look at the church and they say, wow, that's the manifold wisdom of God. Praise the Lord. The angels actually look at the church. Olo mata wina I tātou e a ngenu. Whamaini whai puna suma lua whai mata mua pe te mua. Na faaali mai ia te I lātou. E le ona o I lātou. A o I tātou. Na lātou tu ina mai ia mea. O mea ia ua whaamatala ina atu nei a te o tau. E I lātou. O e fola atu. Le tala le lei ia te o tau. Ma le ngana pa ia ua awina mai le lani. O mea ia e nau I ai le au a ngenu. I le fia mata I ai. Mea o mai whai e kale sia le tua. O lo tilo mai uma a ngelu Aisea, awa mea o malawa e whaatino le kale sia, e tusa male fina ngalo o le atua, o mafua anga ia, e vivi ai a ngelu I le atua. Ona o le poto winga ese lea o lo whaatonu winga I le atua, lana e kale sia. Lukas 5, whamai Yesu, e o lava I le whaolaina o le anganga e toa tasi. Whamai o te whai atu I ate o tou, ua whaapele oli I luma o a ngelua le atua, ona o le angasala e toa tasi, ona o le tangata angasala e toa tasi, ua sanamo. Le matau mai tātou e a ngelua, e o le tangata angasala e salamo, whamai oli uma a ngelu, aisea, whaapopo le tangata I le tino ke riso o le ekalesia o le poto winga ese lea o le atua. E o foi la le whaatonu wina o le ekalesia, mua Timoteo mtako e 5, pai poe luasuma le luasuma tasi. Le whaatonu wina e Paulo Timoteo ma le taita ina o le ekalesia. E hei foi te me whaatonu wina ai,
le ekalesia. E matawina fo I angelu. Luas fulu, ia wai atu I ea sala I luma o tangata uma, ina ia matata waini si uma lava. Luas matasi, o te matua whai atu lava I atu oi, I luma o le atua, ma le ali o Jesu Keriso, ma le au a ngelu na filfilia, ina ia e tausi ina mea, ma ia le mua I whaasala, awa fo I le whaia se mea, ma le whaai longa ina se tasi. E o lawe te mea whaiei, whai unga le kalesia. O roo mata mai le au a ngelu aisea, a wā mea o malawe whaai loa ai a te ilato, le winga, le poto, winga ese o le atua. E o mea o malawa I le vi inga o le atua. When we look at the angels, because the angels are looking upon the church. Praise the Lord. We've now read that the preacher of the mystery has told us about his calling. He's told us about his servant heart. He's also told us that there's the fellowship between believers. But he also explains the purpose of the mystery. And he reads it to us in verse 10 by saying that the intent now that the manifold wisdom of God might be made known. You know, in the church was made and created by God so that the angels can see the manifold wisdom of God. Praise the Lord. That's an amazing reality for us as believers, that as we move and as we do God's purpose and as the angels look upon and say, wow, that's the church moving, that's the church operating according to God's will. And then they say, Lord, glory, holy, 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 worthy, worthy, worthy is the Lord God Almighty. Why? Because they see his church in operation according to his will. That's why Paul is teaching this. That's why we need to have an understanding. How do we operate as a church? Why? Because the angels are interested. They're looking into the church and say, man, if it's operating according to the word, they praise the Lord. But if it isn't, they've got no reason to praise, right? They see the church not functioning according to God's word. They can't praise it because it's not functioning according to God's purpose. But when they see the church operating according to God's word, it says that God, to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and power in heavenly places. I like the words of Jesus in Luke 15:10, that when the angels find out that one sinner has repented, this is what Jesus says in verse 10. Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Why? Because they're looking into what's happening here. That when a sinner returns home, that when a sinner repents and is added to the body of believers, the angels cry out in rejoicing. Why? They're giving glory to God. They're saying, Lord, look at your church functioning and operating according to your will. Praise God. The purpose of the church, the purpose of the mystery, is so that the angels can give glory back to God. Leale mafua anga o le mesa lilo, ina ia vivi angelu I le atua. Aisea ono le poto, winga ese o le atua, ilana I kalesia. Maina muli, tato te mau fai presuma tasi e o fai presuma tonu. Whamaila na whai tawina, e tusa malona fina ngalo, taluana mua lava, na ia whaia e keriso Yesu lo tato wali. O ia o tato mawaili whaamalosi, male taita ina, male loto tele, ile whaatuatua ia te ia, o le nei, o te ai o yatu, aua ne I whaavai vai, ina ua puapua ngā tia au ona o outou, a wā o le mea tau te mita ai le nā. Final point for our sermon this morning, 11 to 13, according to the eternal purpose which he accomplished in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence through faith in him. Therefore, I ask that you do not lose heart at my tribulations for you, which is your glory. O le manatu muli, o le avanoa wa maua, ona o le mea salilo. O le avanoa wa maua I le mea salilo. Le avanoa le nei wa maua e I tātou, I le e kalesia. O le ale avanoa lea, whamaile whai unga whai pasuma le tasi, na ia whaia e ke riso Yesu lo tātou alii,
le avanoa ua tātou maua, o le whamai whai pasumalua, o ia ua tātou maua ai le wha maalosi, ma le taitainga, ma le loto tele, I le wha atua ia te ia. Oka se avanoa a. Le avanoa le ua maua I tātou, ua maua I tātou le wha maalosi. Le avanoa le ua maua I tātou le aveo I tātou ma a ingo le wha atua, ua maua I tātou le taitainga. Ua maua I tātou le wha atua, le loto tele, I le wha atua ia te ia. O avanoa le au maua, le masani au na wha ngai ne tātou, le wha punga le na a. Ai o le avanoa le ua tātou maua, ona o le mea salilo, ona o le tino o keriso, I le e kālesia, ua maua e I tātou, ia vaenga ia a. That we now have the privileges. What are the privileges that we find in Christ? What are the privileges that we find of being a part of the body of believers? And in verse 12, it gives us the words, in whom we have boldness, in whom we have access, in whom we have with confidence through faith in Him. Those are the privileges that we now have. That once there was a God who sat behind the veil, but because of Christ, the veil has been torn from top to bottom. And we have the boldness and the confidence and the heart to go through and the access, because of Jesus Christ, to come into the presence of our God. Amen. And that's the highest privilege. Like David, who are we? Who am I that you, O God, are mindful of me? But now I have the highest privilege of being able to come before you with boldness. I have access with confidence because of our faith in Jesus Christ. O le avanoa ua maua e I tātou ona o Yesu Keriso. Leo lo iai upua le tustala e Peru. E Peru sfulu fai pue sfulu ma le iwa, fai pue lua sfulu ma le lua, fai meia upua le tustala. Ua tātou sa o loto e ulu watu I le mea sili o na paia. I le ala fou e olai, I le ua whaapa ia ina e ia mo I tātou. Whamai o le ie pui pui o lona lava tino, whamai wa ia I tātou le whaitau langa sili. Amen. Hebrews chapter 10 verse 19 and 22, it says that we have the boldness to enter the holiest by the blood of Jesus Christ. It's because of His blood. It's because of His sacrifice. It says that we now have a new living way because of Jesus Christ. It says that He has consecrated for us this new and living way, that through the veil of His flesh, He is our high priest. We now have boldness. We now have the privileges of being able to come before our God. Amen. O ia o le atua sili ona pa ia, a lewa maua le avanoa. Amen. I le nei tai au, ai sea, ona o Yesu Keriso. Ai whamai whai pasuma tolu, whai wina le tato manatu le nei tai au. O le ai oia Paulo whamai le kalesia, o le nei, o te ai oia tu, aua nei whaa vai. Ina ua puapua ngā tia ona o tō, awa o le mea tu te mita ai, le nā. E maua avanoa I tātou a, e maua le loto tele, e maua le taitainga, e maua le wha malosi. Pea whai ea, pea whai tātou te le wha vai. We have the boldness, we have the access, we have the confidence. But then Paul says right at the end, therefore, do not lose heart. In verse 13 he says, therefore I ask that you do not lose heart at my tribulations. He's the one that's suffering. He's the one in lockdown. He's the one in prison for the gospel. But he's saying to the believers, Ephesians, don't lose heart. Amen? Because we have the privileges already when we have faith in Christ Jesus. Le tai au le nei, o tātou whaalongolongo I le loto a toa o le awewhi au. Tātou I loa lona anganga whaau auna, lona loto maulalo, le tala ina o le oloa faulai e le masue ina o lo ia keriso. Le ngata I lea le tātou vama le atua au le naunau ta inga o le apostolo I le tātou mafuta whaatasi. Le tātou au nanga I le tasi ma le tasi. Tātou whaalongo fo I le neitai au o lo mata mai le au angelu.
Amen? Ai sea, a wao mea o malawe whaia le ekalesia, la tau te vivi ai I le atua, ona o le poto winga ese o le atua. Ma muli, ua tātou wa aia, le awa noa ua tātou maua. Amen. Pea whai tātou te le whaawai. This morning, brethren, brothers, sisters, we've heard the heart of the preacher who was a servant. He was humble. He was declaring the unsearchable riches that we have in Christ. He even gave us a challenge around how do we serve one another as part of the fellowship of believers. He reminded us that when we operate as a church, the angels are looking in. Praise God. Why? So that they may praise and glorify the manifold wisdom of God. And last but not least, he reminds us that what great privileges that we have, that we do have boldness, access, that we do have the confidence through faith in Jesus Christ, who is our high priest. But then he exhorts us to say, but do not lose heart. Amen? Famalosi le ali'i, male malosi o lona mana. Praise God. Ma ia tau ina ia vea oi ma whaamanu ianga I se tasi le neiva yaso. Se tasi le au whaatuatua. Se tasi na te lei loa le tala le lei. Ai sea, awa a salamo le tangata le na. Wa tato I loa me le upo le atua. E oli a ngelu I luma o le atua. Praise the Lord. Amen. Whaimina tato mta upu ile. Tato manatu au tu ile tusia Efeso. Mafuanga le a. Ina ia ati na ai le tino o keriso. Me umalava lo tato tala noa ina. Na ia ati na e pea oi at ia tupu pelo o langa whaatuatua na ia mafuta tātou le a ingo le atua na ia whaia le ngā ruenga le atua wa wala o inai I tātou. So be blessed, brothers and sisters, this morning in regards to the word of the Lord. Tātou tūla I mei, tātou te talo whaatasi, whaia le te talo o se te talo e te tuina atu ai oi I luma o le atua. Tala noa atu I le atua I le te talo mai whape atu. Leo o whaanongo I lau upu. Whaamalosia iau. I've heard the word. Let this prayer be your prayer. And this prayer can also help someone come to the Lord. Help them bring their journey of faith to the Lord. If you believe. Praise God. Tātou te talo whaatasi. Ia muli mai whaatasi mao I ne te talo. Whaftai tele te ma. I lau upu. I le nei tai au. Leo langa, wha au auna, ale apostolo, lona vala awina, ina ia, fola, le tala le lei, I tangata uma. O lea, ua wha malosi ai, ia te au nei. I loo o langa, au auna, Lo'o lana talitonu. Ua o talitonu ia te oe. I le maliu o Yesu Keriso. Malona toe tū mai. Ua whaamanga loina ai. A uanga sala. Pi ia le atua. Ua o whaalongo. Ua oli. Angelu. I luma o le atua, I le nei tai au, ona o le anganga salamo, e tasi. Vi ai oe, whaavavau lava. Amen. Thank you, Lord, for this morning. We continue to give you glory and praise and honor. We thank you for your word. We thank you that it is the lamp unto our feet, light unto our path. And Lord, I pray that any soul who is listening today, whether it be here in the house, whether it be online, Lord, as they reflect on your word, as they hear your word, I pray that they come to trust in you, that when they trust in you and put their faith in you, that they too will be saved if they believe. And so, Father, we thank you for their salvation. We thank you, Lord, that you will continue to lead them to solid churches that preach sound doctrine, Lord Father God, and that you will continue to draw them unto yourself. We praise you, Lord, for all the goodness that we've received this morning through the word today. In Jesus' name, amen and amen. Pamamia le tua tato ainga ono Yesu.
Amen. Amen.